Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, ato man ang tiginat gatang mo a groceries Mari Nancy. Wen tapno makatipid iti plete, Mariconi. Sa bagay Mare, makatipid kang agpaiso no kumplitwam tigatangam. Taktak matlaang no linawas kang agpasentro Mare. Awan mang bantay iti store mo. Naku nampay, Mare. Sapay saan akayat nilakay ko ti agbantay. Apay kanumat Mare. Wen tamabuteng no kamali ti maited na asukli kat malugi ti store. Ay wan ang mga no ado ti customer mo kat matarantamat Mare. Wen Mare, ada ka di pa'y gatangam. Ay kwa Mare, gatas, arak, dilata, ken asukar laang. Alay, umunak nga rodan nga agpila Mare. Day tala ang tigagaram, Mare. Wan Mare, tay sulag mati umanayan ti kwarta. O sige, urayan nak nga rodan itirwar numalpas ka, Mare. Anyati ko na ti dispatcher idi nagsaludsud ka, Mare. Asino ti nakapila? Ni Tata Rudy ka no Mare. Nasaya at matno ni Tata Rudy. Tani, nalawlaw at jeep na. Ay wana Mare, nang runak at ne, ado ti kargam. Narigat no maipit Mare. Ang mga no adda mabuong uno anya dita. Mabiit lang nga rod, tayabak ni Tata Rudy. Agpatulong ak amang bagkat iti kargata. No kayat na di ipatras ta ti jeep Mare. Tapno as-asidag. Santay ang mabannog amang bagkat iti kargata yaw. Panawan ka pa nga rod, bit, Mara. Takasaritak no kaya na. Naibag nga aldaw mo, Tata Rudy. Kastamot king ka, Nancy. Si kakanumot ti sumarunong agbiyahe, Tata. Siyak na road. Apay ka day. Ang mga numabalin nga iatras yu ba si Tijipyo, Tata? Ado nga minti kargami iti kumare. Ay nawaw. Day talaang kayam. Okay lang kanyak. Mapit lang nga. Agyaman naklaunay, Tata. Ti susi ti store, tinong lakay. Aday ti drawer bakit? Aginanaka pa Rugyam tulad tantimang display tila kumintong bigat. Manglukatak laang, isopay no adda gumatang. Mangan kagit di pa Agpalis kan, tamang ita sa harakit ikanam. Ay wana mo ti salunat mo Sana day tayo istura ka na ti priority. Unan, anya ti inlutom ama sida. Nating bakit? Isulaang mo tadda. Ay nawaw, naimas day ta no adda bugoong lakay. Adabay mo ti bugong ta bakit? Kalamansi ngay. Ada mo laang. Ginatang ko iti kumpare kita Ay nawaw, kurang magayam ti si mangpet a groceries. Ay, tinong lakay, umay ka man pa'y. Ano ka ti paramid mo? Limabas ka din ti jeep ni Tata Rudy. Saan pa'y mo Alas 6 pa lang tagsapa. Amang alas 10 tumanin lumabas dahi jay. Apay ka de. Adda tinabati akargak itilugan na. Ay nawo. Apay mo't ngamin, aldi mo binilang anak saya at idigalman. Nabambanuga nga rod lakay. Ti amok kat indiskarga na amin ti karton anatatakan itinagan ko. Mala, hindi ka matanagan. Sigurado nga idagasto mo lang ni Tata Rudy.
Padaanan ta mga no di na matan isubli. Sapay nginginaan ti gatas ken dilata alinaon di karton. Siga, agad di mo't bakit saan ngagtatakaw ni Tata Rudy? Nung natatakan itinagan mo, sigurado, idagas na mo't lang indun madamdama. Anya jay nadamag ko, Mare? Nalipatam ka nung matidaddo maakargam ijijip ni Tata Rudy, di bimabaka. Un mare, isutir urayo. Ay, unay kan, Mare. Sign of aging sa daytan. Ah? Ay nawaw. Di nakangawon akas tamare. Tanangin na tilinaon na diya karton. Masurunak no apay asaan mat anag double check da diya Tata Rudy. Amangan no talaga adi na nakita, Mare. Amumat nga do ti karga nga inlugan na idikalman. Bareng ano talaga analipatan na mare. No pinaginteresan na ngay. Si kakit di mat, Mare. Baknang dagiti anak ni Tata Rudy. Mabalin na ti dumawat kadakwada no kayat na. Saan masapul at akawan na ka? Anyat amo may mare. Saan tayo nga amo no anyat ti adda iti kapanunutan day jalakay. Naimbag lang ang tentagas yung tikarga ni bakit ko nalipatan na idikalman, Tata. Ay, pasinsa kayong tinong. Naladaw mo't arakitak. Naimbag lang kasaan nga inalat itaduma o pasahiros ko. Huwag nga rin, Tata. Sa pailako ni bakit ko tilinaon da ito yung karton. Agyaman ako ng Tata, ha? Ay, awan anyaman na, Barok. Agkapi kayo ba ya? Saanan, Barok? Nasaba pa mo, Tata? Ay, nas ka na masabak, Barok. Sa agpasada akpa, isupay ti mapasadaak. Uray professional dagiti anak ko. Kit nakababain ti kanayon at dumawat kadakwada. Inton maminsan tong arudan, Tata. Dumagas kayo lahat dito'y balay, no kaya't yung tagkape. Naksayan tilinaon ti karton lakay. Ay, nawaw. Amangan no ka malila ang tibilang mo, bakit? Ay na mapukpukaw ti 10 agatas ken 5 ang nginginaan adilata. Kasano ko maamapasamak da ita, bakit? Sigurado akinisayan day at Tata Rudy. Anya? Baklang dagiti anak ni Tata Rudy, anya? Uray bak nang dagiti anak na no aramid na talaga ti agtakaw. Maaramid na Di kagpabasol, no di mo sigurado, bakit? Asino kumapay ti daddo maamang kisay ni Tata Rudy laang mati driver. Awan mati konduktor na. Dagiti padam a pasahero ngay. Saan nga amin, katrumbang nga ipabasol mo iti driver. Nang runa pa no ammom nga adu kayo pasaheros. Ay nawaw. Awan ti daddo maasingirak. No din ni Tata Rudy laang. Dakkel ti lugik no saan amabayadan dayjay. Sigurado ka nga rod, at ni Tata Rudy tinang gasay. Nyakan, pagyamanang kit di ata insubli na pa. No daddo ka siguro, ang mga no awanan tinagsublikin ka, ura may isa. Uray anya pa'y ti bagbagam. Singirak dayjay at Tata Rudy. Imayak, tada na patag nga ibagak, Tata Rudy. Anya ayat ti umay mo ibaganan si. Bayadan nyo ti tinakaw yo, Tata. Ha? Kinisayan nyo ti gatas ken dilata iti karton anabati iti jipyo. Ay nawaw. Awan ti amok no may papaniti dahi tabanag nan say. Saan nagtatakaw? O, adi ti resibo. Bayadan nyo, numano ti gatad ti mapukpukaw. Ay. Saan ko maakasta Tawan ti tinakaw ko na kong. No saan ada kayo? Asino nga ron ngay? Alalya? Ay, yakamo May salaang ti siguradaw. Nadalos ti konsensyak balasang ko. Saan ko apagintirisan ti saan ko ako kwa? Bayadan nyo, no diyo kahit ti maipabarangay. Ikan kayo iti talong aldaw, tapno makabayad kayo. Ay, no amom laang marikone. Maistres amang pampanunot iti dilata ken gatas at tinakaw na. Amangan mat no saan ani Tata Rudy tinang takaw, Mare. Amangan no pud no ti bagbagana. Ay nawaw. Asino kumapay ti daduma ang mapabasol no di isulaang, Mare.
Kasano nga, no pada tayo gayam a pasaheros tinangaramid iti kasta. No pudno man apada tayo a pasaheros. Imposible mat ano saan anakita ni Tata Rudy. Amo mare, narigat ngagpapabasol ka. No apay ngamin analipatan ti kargama Inikak iti tanlong aldaw tapno makabayad. No di pa'y laagbayad, ipabarangay ko. Ay unay kan mare. Para day talaang agpabarangay kan. Maalapay mat siguro iti nasayat asaritaan day tamare. Nupudno man ani tata tinagtakaw, apay kumapay laang nga isubli na nga iti daduma, alaman mare. Panunutom man. Anya ti masapul mo, kabsat Rudy. Imayak, takayat ko kumati agpa-advise kin ka kapitana. Ang mga noon anak day dyanan say, sa bali ba rin ti istoryaan na ka na kayo? Anya ti parikutyo aya. Kastoy, kapitana. Adda ti kargaan na lipatan na itijib ko. Idin sublek, kunanaki din na kinisayak ka na. Anya? Ay, ginapudno na kapitana. Ipapabayad na kanya. Ado tinaglugan iti dayjang aldaw. Isu ajak mutin na si putan no asino tinanggisay. Diyak mo no anya ti aramida kapitana. Apay nga ipabayad na ken ka no saan asi ka tinagtakaw? Ipili na kapitana. No sa anak kano ang makabayad iti lasod ti talungal daw. Ipabarangay na ka raw. Diyak magkayat nga bayadan. Tama nga no panunutin na siya at talaga tinangtakaw kapitana. Sigurado ka kadi nga awan tinakaw mo? Wen, kapitana. Nadalaws ti konsensya. Sa anak amang mangan iti taraon na nagtao di ti takaw. Nupod pinagintirsak ti kargana. Isan ko kumanga insubli ti nagduma, kapitana. Saan mabalin asingirin na ka no saan asi ka tinangtakaw? Urayag ka umay ni Nancy dito'y barangay hall. Ta ipalawag kung tumat kan kuana. Talo nga aldawan tinapalabas. Ngam di mat bayadan ni Tata Rudy jay tinakaw na kanya. Ay no, agsardang gaman bakit? Awan lat mangagkuking ka no di agbayad. Di mo mapiman sigurado no ni Tata Rudy tinangtakaw. Hay, di ka mat makawawat tinong. Awan ano kasta? Awan to ti mayat amang isubli no adda ti malipata makargam. Ay, nawaw. Imbes nga agyaman ka tayo insublida. Agpabasol ka pa ilang mo kasta. Tapno ibakakin ka nansi. Kabailan ni Tata Rudy ti gumatang iti gatas kan dilata, ano kaya na? Saan ang masapul ng agtakaw? Hay, ni Kapitana langan ti kasaritak. Sigurado ang maawatan na. Saan akaskan ka? Bagim lang, ti ibabahin mo. No ipilit mo ti mapan agreklamo kini Kapitana. Inakon, di nak malapdan iti plano. No anya timbagak, iso ti aramida. Sa dino ti papanam, Mari Nancy? Ijay barangay hall, mare. Ay nawaw, di mo ibaga nga ireklamom ni Tata Rudy. Kasta ngagpaiso ti aramidak, mare. Ay sus, di ka agdardarasudos, Mare. Agpanunot ka na imbag. Naskan ama ikan iti leksyon da di at Tata Rudy. Tapno di na aramidan iti daddo mati naramid na. Amangan no si kalaang ti may babain iti barangay hall, Mare. Apay ko ma, katsak tinatakawan, mare. Talo nga aldawan tinapalabas. Ngam agpatangkan mo ngamin. Ala, makaamu ka man laangan, Mare. Adda umay ko ireklamo, Kapitana. Imay ni kabsat Rudy di na minsan nga aldaw, Nancy. Ay nawaw, nukas na. Inunaan nak tilo ko. Sana nasayat nga agpabasol ka, no di mo mat nakita nga adda tinakaw na. Asino nga rod ti singera, Kapitana? Lugi akmat ano baybay aklatan. Amang ano padam mat apasaheros, tinangaramid iti kasta. Anya? Pangaasim, tadimon gulwan ni Rudy. Kabayatan ti panagsarita mi idi imay kat marik na kapudno dagiti ibagbagana. Kaasim at ang mapapabasol iti ba na gadi na mat inaramid. Pagyamanam kit di
Tainsubli na ti kargam. Naimbaglagan, tanagawid ka nan say. Itay pa yung ururain ka. At dati na patay ka pagsaritaan ta. Pangasim tinong, di nakbisitan tamadi ti aldaw ko. Pudno ka di anak sayan ti karagam. Wano mga aramig kalahang iti istorya. Agreklamo ka din no sa anak anatakawan? Kumpleto matgayam ti gatas kaninginahan at dilata ginatang mo. Ay nawaw, kasanumot ang naibagam ti kasta. Nakita ti mapukpukaw at dilata kin gatas iti may sa karton iti istor mo. Ha? Nailaok mo't iti noodles ti nagduma. Ah? Ay, kwa. Sumurot ka na tayo pakitakin ka. Imposible mo't ano, di mo nakita tayo dyan. Dagita. Ay, at tayo taman. Dagita ka, diti ko nam amapukpukaw, ha? Ah, ay, kwa lakay. Oh, anya nga iti makunam ita. Imposible at di mo nakita nga dagayam iti may sa akarton, ti berbirokam. Ay, kinapod na. Naladaw ngamin anakita, lakay. Awan na ito. Nailawan ang naibagak kang tatarudi, nga dati mapukpukaw. Idi kita agti karton, at damagayam. Nung kasta nga ron, apay lang anapan ka nagreklamo di barangay hall. Diyak kaya ti mapabainan lakay. Ang mga no panunutan dagiti ng istorya nga gululbuda. Kamalilat na tinaramid mo. Idi nakitam ko mga addagayam ti dilatang gata sa sapsapulam. Nagulimak kalatamot din ako man. Sika tinagkamali, ngaman niya tinaramid mo. Ipilit mo pa ilang anatakawan ka. Ay nawaw, nakababain ka tao. Malawanan, basol ko no basol ko. Enton sumaruno, i-double check mo pa isakbay ngagpabasol ka. At dala ang maggayam dita, ngam ibagam kidin at tinakaw ni Tata Rudy. Ay, saan ka matgayam anatakawan, Mare? Ha? Iso tinaybaga nila kay mo, idi kinumusta ka. Ay, kuwang amin, Mariconi. Anya, Nailaw anak ngamin anang ibagakin tatarudi ang mapukpukawan na. Jakmet amo ang nailaok gayam iti noodles ti daduma. no kastagayam, si kalat ako man at tinagpakumba mamari. Nagturod ka pa ilaan na panedya barangay hall, kat si ka magayam piman ti kamali. Nadamag ko ngamin akin na sarita na ni Kapitan Mare. Kaya't kumat adalusan tinagan ko, ah? Ay na Mare, naguli magkalat ako man ay, di nakitam nga damat gayam iti may sa akarton ti birbirukam. Kandi mawat ka kuma iti pamakawan ka ni Tata Rudy, ah. Di nagmayat ko mamare, saanan adim makil ti isyo. Ay, dayta ti bidot ko, Mare. Inton maminsan, di ka agdardarasudos. Tapno saan amay raman dagiti inosente, Mare. No kastamot ti aramidon ni Tata Rudy kan kangay. Anya ba't ngay ti mariknam, Mare? Anya ti mariknam no ipabasol da kan ka ti may sa abanag, adi mo mat inaramid. Ay, nawaw! Sakbay nga aramidam ti may sa abanag, panunutom pa'y ti mabalin nga ibunga na. Di ka agdarasudos, iti kasta kat maliklikam ti makaaramid iti banag apakaibabainan ti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.